upravo su pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Novi Sad, sektora za vanredne situacije, završili javnu pokaznu vežbu koja je ovog puta bila na poslovnom objektu NIS-a, ovdje na Bulevaru Oslobođenja u Novom Sadu. Tema ove vežbe je bile gašenje požara unutar objekta, kao i sprovođenje evakuacije i spasavanje lica koja se nisu pravovremeno evakuisala. Cilj vežbe je što u realniju situaciju prikazati obučenost i spremnost pripadnika Vatrogasno-spasilačke brigade Novi Sad da reaguju u ovakvim situacijama, a isto tako veoma važan cilj je podizanje svesti zaposlenih o zaštiti od požara, odnosno koliko su važne preventivne mere da do požara uopšte ne dođe i na kraju, ako do požara i dođe, način na koji treba da postupaju kako bi se pravovremeno evakuisali i kako bi posledice bile što manje.